Saustaimi amatu le au whawhelai. E ala I saunoanga le sunga I whatonu po le sunga I la wao. Ia tui la epa whawhtaisua. O le tātou polo kalami. Ia e tātou timoa I sa idi lava. I le mana whasosoani o le tua. Whasosoani I lo tātou vai vai. Ina ia mawhai o le tātou whasoa. Ia mareanganga manino. Mareanganga o le tātou sa idi idi. Awai le atoa ia tātou le manino o le tuspa ia. E atoa bea ngā lue ina o tātou tangata malo tātou vai vai. E musmusunga le mana o le ngā pa ia. E tusiwa filfilia e tātou te amatai. I nā tātou te talo popo. Ia, ma se upa tō matau inai le pa ia ma le malu o lo fisotai mai. I le ngata I le netu. Taua fiafi le tafore kelope o lo ia il farfasalau le ai tele I Long Beach, le I tumalo tele o Los Angeles. Ia, ai mai se tafai fia o lo fisotai mai ai. Pa ia ma le mamalu. E se taimi. E na o le tūlanga o le fofuanga le tua ma le tamisanga al paneta. Ta milamila o le paneta, ta milamila fo'i le sulu o lai o na lau whanua I le tafa ma le tafa e pe o na tātou iai. A o le tusi ua moa mai ai se mawhauwhaunga le nei I tūla. Ia e moa mai lea I le tusi o e soto o lon tau mo mua vai psu lima mai lusu tas. O lo o mai e le tusi whaitau aso. IPRA, po le International Bible Reading Association, mai peritania lo whangaina e kālesia e lua, e whakasā ma le whakaasa. Te rei lor me tisi pe la tō te whangaina fōi le tusi lea. Ai, o le mita upu e mua vai pisulu lima lu futasi. E whaperon whaitawina. Ua whai atu fōi le tupo ai kupito I e whato sanga I whanaunga o whine e Peru. O le ingo le tasi o se pela. O le ingo fo'i o le tasi o pua. Ua whape atu. Pe a rua whato sanga I whanaunga o whine e Peru. A o ina a whanau. A whai o se tama I a whasioti a te ia. A whai o se teine I a ola ia. A ua mātatau I le atua. E na whato sanga I whanaunga. E le whaia fō I le mea na whaia tuai le tupo aiko pito ia te I la ua. A ua la whaola lava I tāmatani. O na a mia ture le tupo aiko pito. I e na whato sanga I whanaunga. Ma whai atu ia te I la ua. Sia e le mea ua o lua whai aile nei mea. Ina ua lua whaola ina o tāmatani. O na whai mai lea e na whato sanga I whanaunga I a wharau. A wā, e le pei o whawhine o aiko pito o whawhine e Peru. A wā e maa rosi lava I la tō. O mua nā tō whanau mai. A le I o atu ai lava le whato sanga I whanaunga. O na wāanga le le atua I e na whato sanga I whanaunga. Ua whato te le ina ne nuu ua maa rosi lava I la tō. Ma te tau I le tua e, na whato sanga I whanaunga. O le mea lea, na ia whai ai a inga mo I la ua. O le mea lea, ua ma te tau I le tua e na whato sanga I whanaunga. O le mea lea, na ia whai ai a inga mo I la ua. Manuia le tua I le whangaina ma le Polpolaina o nisi o ana wheng paia. Whe talai mai pēa I o tō whinangalo mo tātou loto. Whia wha mawha le whai posuma fitu. Pēa an wha mawhaina tusi whai tau aso. Wha pēa le matua. Aua mātatau I le tua e na whato sanga I whanaunga. E le whai a fō I le mea na whai a tuai le tupo ai kupito po wharau. Ia te I la ua. Aua la whaola lava I tāmatane. Ia.
whaamawhale tūlanga o le wala awina o neitina i le whaiva o le whatosanga. O le mea ren tupu na mafua ai o na a mai le polo inga malamala lenga le tupu o wharau. I tina ia. Ina ia whaititi ai le malosi o le tupu ma le ola o le nuu o Israelu i ai kupito. O le mea lea le mafua ai. Ai e leo se whaiva whaingo fia fo, whainga tai ata tōna māla mai. O le tani a tina ia. I a wharau. E maloro stele ia ti whawhine Israelu. E tuai na o antua ua ola ma o whanau. O la mai a la tau tama i o tamatane. A mafuanga lo loto na tali ai whapea. Ona o tangata e māta tau i le tua. Wa la si la fia e leo se mea sao ma se ami o tonu lea wa finangalo i ai a wharau. Ona la tau whaile sa ili sitala. Wa o nei o naso. Ya. Whana nau mai uma telo tangata i tonu o whalmai. Ma naia. O ma whai foi o na ilo atu fo linga o le pepe e le isoi fo mai po se tamba po se teine. Pea mana o il tina. Au i aso. Ia o le poto ma le tāleni e fo ai le tua i tina sa whea ngai mai e whaiva. I le whaingo fie. A le la mā tatau i le tua na mafua ai o na la le whaia le whingalo wharau. Au ina tapena i e le tua le whaolutanga molo nunu. Ma a whaitau pēa, na tāla o le soto ia na tātou uloa lea. Ia, o le tama o mose na whaasauina. Ia, o le nāmita upu mo se isi aso, o araso nei, tātou te whawhataia. Whawhataia tina ia i rua moro la whaiva, alo filima. I le whaiva o le whatosanga po le a mai o pepe fou i le lalolangi. I le whaingo fie. Whainga tā. Wai le ini whainga au. Ponisia me tua iai. Pe tau sao ai la le. Le tala atina ia whato sanga i tōrua. I a wharau. Maro rosi tele fine e Peru. Po fine Israel. Whana nau mai e le taunu wantu i la ua. Ia o le si o lea. O le me lilo lai o la mawhau whau. O la ua o tangata e tupu mai. Whanau mai. I le ngafa filifilia e le tuaela ia Abrahamo, Isaako, Iakopo. Wa o le silea ingoa o Iakopo, Israelu e mafuai, ana mauar wharanginga o le whanaunga Israelu. Na tupu maola ia i kupito na surfai ai. Ia alu aso sau aso. Ia lau whea ngai ma whainta. Ai le whainga nangalo. Le whainga nangalo i tina ia le tua. Le tua sa tāpua ia i o la tautua. O le tua lo ta oto ai le ami tonu. O lo ta oto ai lo la tau Manuia. O lo ta oto ai fuafuanga lo loto. E le mai loa e tangata. Ia. Tātou tatalo. I nei vai tau wa sea to e infa to sanga va ngana o ni ava no whapitoa. E ia tunu e wala to whatu la fono ina le tūlanga lea. Mo le whaititia o tangata o le lau ele. E pe o le tunu lea o saina. O na ua tele tangata. So atu e ma le tunu o intia. Tele tangata i le lau ele. Ai o lo whaia pēa ia tūlanga e atunu vai ma atitiva. Le lava le tamawa inga. Le lava le ilo whaasai nisi iai whau mai ma whale mai tua iai. Le whale nei mai tau ia tātou whaftai ale tua. Tātou ia o Samoa ua whaia tunu ese ma mo tātou tofi. Lo whaonga ai le upu whanei on po ia o le upa saulu tu sipai o le diaspora po diaspora o lo novina o tangata
ia ua nonofo i lau ele o ni lau ele na mua i whaasino i whai mo latou tofi ia o lau ele o toi foaina i whai mo tofi sa i le manuia o le viinga le mal whaftai i le tua i le lau matunu o tātou nofo i le lei whale mai le lei tonu fitinga le lei mea e whanau mai ai ia alo le atunu ma tangata umba ua le whapea e pei o le tala na tātou whalongolongo i ai sa whengai ma tina whatosanga i e tō lua ia ana le whai e la ua le mea ia e le tupu ma ola pea le nuu o le tua i lalo le malosi o wharau ia a mai le nganga o le tua mo tātou uma tātou te talo whaftai ai le anga le lei le mawai o le tua o whaelia i nei tina tō lua ia mo tātou vai tau le whamanuianga o tātou maua i lau ele o tātou iai mātou i Amerika nei ia sea vanga nā ua tuai ono o le whamai ia ona whapena lea ona mo le mawina ua le whanau le whalemai se tina a whalemai mamā le lei vai la au le lei tonga fitinga la vea i mai ei pe ein whale tonu ia e moni a tala tina ia marorosi fine e Peru po fine Israelu ia marosi ale mea fo ai mai le tua fa manuenga le tua e ia di fine mu manuia o le tua mo tato fa mo mo tato fa so nei tawa fia ora tato wi fo matalo sia tu lava le vi inga mal fa tai mal fa manu fa ne tanga ila wo fio le tua nga solongo so fu mal mato wola fa lango lango fa mo o au le lo fa malanga le tau au ina le wo fo ai le nei tau fia fil nei ta for kelope o lo nga lu ai il fa sala la wina tara no nga ala ia wo fio ngo pa ia o tanu mai mo le manuia ono lo lofa mo lo wanga le lei o la to foi o lo so tai mai lungo awana te va ve pe na ia le technology o le anga le lei o la fio le o ma foi o ma to mo nei lao male ava no ma tango fie faftai o fio pa ia le tuai ai fetalai foupe la ma to falongo wa ti talaina e la fetalainga o ma to fatu mo ma to fa moe ina ia ma to manino mai lo ai e suia ma to pulanga sui fainga so fu ma le ola ai tu mau fa vai o le mala malama au fiong paia a fiong ia ma to te tapa ai le mana o lo wanganga molo matou vai ma matou fa pe to ile nei i tula tu mau ila o fio ni ve inga mana nei masa uma e fa va lava matou fa to se meu matou le ato to ile tuai pe ona si le fia le tangata ia malana e fenga iai me matou te whea iai me fisota inga masani. Ai la pea lava ona olo matou vai e whapupula atu lau tala lei ala i o matou winga. Me mea matou te whatino ina. Wha mangalo i matou le tuai ona lo tota ua lo orpero i sukeriso. Mangalo ai o matou o levu. Momongara matou talo le nidita wa fiafi le tuai. Ta to luaina i matou. E ala le mana fisosoani o la ufio. Si ai la matou talo le ie i la tau o lo maua pei le whano noa. Malanga le mariu ma le onti. Whea lava le tūlanga o lo whenga iai ma tau mia ai. On tangata. Tuatu i la matou talo masi ia e lo manuia ma lo file mu le tuai. Wa me iai le whano noa. E wha mawhanwhanaina.
e le wanga le lei. Le mea o iei le vai, le fia ai ma le fia inu. Ta pena e la wafio awa la lilo e mawhai o na mawai e la tau le fisoasoani. O le nā le mātou talo le lia mana tō fōu i le nei tūlanga vevesi o lo iai le atunu i Samoa. Na mātou whāna nau ma soifu ai. E ui lava i na mātou nonofo i atunu ese. Ai le mwhai. E le mwhai lava o na ngalo i ate mātou i la mātou talo. Whai ngā mālo a misi o mātou a inga e kāre sia. Ia iai le anganga o la wafio. E Manuia i me uma. Fo i la wafio le vi inga. Ia ai. Maua i pēa e la whanau. I Samoa le anganga o le whinau mo le ame tonu mo le mea sao. Ia wale Manuia lau tele o tangata. Ia o le ala mātou tatalo. O foi na atu sua famanu malolo o le pelo i sukirismo lo mātou le whaola. Mātou tatalo atuai. Amen. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, these clothes are not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Ya, whaiaro leo nei tūrā na fiafi, toi mone toi ngang whaftai ma sunga i whawhengainga o taitai o pōkala me tau rongorongo. Ia toi mone toi ngang whaftai sa mo nei fwoi i vanga o na fiafi. Leo vai atu a lima sumaluto vanu te tari tūrai fitu. Ia te tonu o le pōkala me fwoi lea i nei tūrā
Ia on tātou tau mawai fo lea ma te aile nei a fiafi, te ia au lia fo ia le taimi lawa nei le asoa tai au, e mo le taimi nei, ia e whai o leo tulou, whai mafunga tau monmoni o le sunga le whai au, sunga le whawhenga inga, e ma te whatalo whatua ia te o le suafa man maro ke riso, no tātua li imar whaona ia ero maia. Te lea fo ise upu e la te inai tātou e lan au auna, e tātou te tau whai whanongono ma iai, ma Moisef, para o mo i tātou, Manuia, e nei a fiafi. Ia. Ma tu langa ngawhaftai lau sunga al whatonu, lau sunga lau au, tu le epa. Sua whaftai, tu sai o le upu whawhai loa. Pa ia mana malu e, tu mau pelo na tau fia, tātou te whasoa, ia, ma taltan noa ia fionga pa ia le tua lewa yaso, ma lewa yaso. Pea tala whea unga ma le anga le lei o le tua ilo la to soifua ma alosi ma le manuia, ia, misi o ta wola. O le vaitau le nei, ia, sei umana, o na tale o spesi, o le vaitau le nei, o taua o le vaitau o le tautas pa ia, le asa o lumana nei. O le ewa tua nai le asa o le Pentecoso. Tele ina manatu nisi o lau Kerisiano, o le aso lea, o le aso whanau o le Kalesia Kerisiano. Awai, ua fau le Pentecoso e masani i tangata i utaia. Ia, ona mariu ma le toitu ma la fioa e o Yesu le langi e tuu ana uputau ma vai i on so awane i o ese ma Yerusalema se ia fio i fo le anga pa ia e tolu se fulu aso o la to fai le fai va le talo se ia on fatau no ina ai o le tele o manatu o i lātou e malama le whātūranga ina o le tusi whaitai wasa o le te rewa ina mā muli ai. Nē tau o le Common Lectionary Reading. E fua tusi whaitai wasa o i le kālena wha Kerisiano. Wai, e pia tātou manatu sa tauna mua le tō taspa ia o ai le ngang pa ia ai le whapena le whātūranga ina. Ona o whaturangina lava o le kālena wha Kerisiano o nātou e pēn tantu iei. E le amata ia Januari, e amata ia Desema, e amata le soifua mai o le li, i valo ia se i o le soifua mai le li. E amata i le Advent, folfolanga i le fia mai o le li. So la lea ma le aso le Pentecoso, ia misfo i o le whamtalaina, o le tāwhatauru pa ia o le tua ma na ngā luenga mamana. E le whaingo whiela ni tāpu lea. O le tasitu, o le tusi whai atau wasa o le mate muli ai, e lima le tusi. Tasi le tusi o le whenga intuai, a le mai ai le tusi o le tūla fono, e mai lau perfeta, o le salamo, ia o le whengeng fau, o le tala lei, ia po tusinga. Me ia tau e tātou le ngana ingilisi o le epistles. Tusi whawhai whiau, tusi tangata taito tasi, tusi e kālesia. Ia me se aile, ia lau whai e wangalia e tō whā, ia mane tusi ngā aluenga e pe o lo amai aile au ili ina. O se tala wha solpito wha al whātua tua o ngā ruenga la ua apostolo ina ua mai a me te tele i e lua tu sa ima le wha maumaunga i alfo mai o luka ai o le tusi la reo whiwhiri e raso ne o tusi o Roma tau poe valu tele le tusi a ua whiwhiria whapitoa ia nai whai upo e tātou te tala noa ai. Ini nei tau a whiawhi.
O le Roma anu tau pa valu sifunu ma lua le fai upu ia, wangata mai fai upu sifunu ma le fitu. O le sia mea tātou tau fai ia, pui mai po aia upu o le ngangana na mua i tusi ai e Paulo la na tusi le e karesi i Roma. O le tau te loa le ngana e leni sa tusi ai. A ora na fari liu upu ia mai lesi ngana. A se o na fari liu. Se a toa ia ma le winga o le aonga e pe ona mai mo tātou. O na tāle pese, ia o na whangaina le sunga ina wa o le tātou tā upu. Whai upu nā e tā upu tusi a Paulo le kalesi i Roma. Na mta upu e valu, ia summa lua whai upu wangata mai summa fitu. Ta tonu la wata mai o whengeng fau. O i o lo ta oto il fatu o le lesi o le mta upu Sicily. A le apostolo. Il mta upu le valu. Le ngata tau taspai al fofanga tu la fono. O mea o maia. Pale whea ngai mari swinga. Il manatu o le apostolo. Ono Yesu. Bea o Paulo na te. Te le italianga o ngā leri. Te tonu o le alua Paulo e vava ai le whasalaina o le tia kono ia se te whanu. Nana ilo ai le mem tautia. Tau ai atu le tia kono ra lata na o tia la te talo whamangalo. O ina la na lu tau ina ilma whawhau Paulo manatu o totele. Ma fuain sau i alu i le au o staulanga mai la tau sa vava ai le kalesia i Jerusalema. A mai situci whatanga. E malanga ai e turi loa le au so o malatala inga fau lea o manatu ia ua tau whai e whaaleanga le tatununga tangata i utaia. Ia. O lona mai ana whea ngai mareanga le lei o le tua e whaasao. Whaatontonu. Le mea moni ilo naolanga. Lea lai. Ma fuai ana whau. Le mta apu Sicily le apostolo. Tal pese foi mai. Ia. Whai tau le sunga le wao le po le whatonu. Ia le tātou tusi. Awa tapu e barusu lua se fitu e le telen whai upu. E lo loto le mea lo ta oto i tonu. Ia. E le avamal wharoaro. Salamo e luz furu male fitu. Male foi upu moa. Male foi upu e sifuru male fa. Psalms 27, verse 1 and verse 14 says, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say on the Lord. Wait, I say on the Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is my light.
Whaitawina o whiang pa ia rea tua, mai tu se Roma, lon tau pue. Malu, na whai upu e sume lua, ia, whangata mai sume fitu, whawhong meia, whaitawina o na whiang pa ia. O le neire au soe, wai ate tātou e tau iatu, ai le o le tino, tātou te amio ai i la le tino. Wa a whai tau te amio i la le tino. E o ti ai o tau. Ai a whai e whasi o tia e o tau a mionga al tino. E le anganga, tau te o lai. A wā o i la tau uma, ua taita ina e le anganga o le atua. O a talii i la tau o le atua. A wā o tau le maua le anganga o le polonga. E toe fefe ai, a ua tau maua le anganga o tama whai. Tau te wala au atu ai, a wale tamai. O loo mōri mau mai, la wale anganga i o tātou anganga. O whanau i tātou a le atua. A whai foi o whanau i tātou. O suli foi o suli lava o le atua. O sa ili whaatasi makiriso. Pe a whai tau te ti ngā whaatasi maia. Ina ia wha Manuia ina foi tātou whaatasi maia. Whamania mai le tua whaitawina o an whiong pa ia. Ni te o whaavavau. Mene. Ia. Tātou mawai i whai upu taitasi. O mawhauwhaunga o la apostolo Paulo pe o na whai atu i tūlanga o le ngangana. E tā ua awa ale mamalama le ngangana. Ia. E o na whaseina le whaaliwina. O le o tele o tusinga al tuspaia. E taipei fo ia o mawhauwhaunga e masaineli tātou atinu. O upu ia tātou whalongolongo iai. O lo whawhau mai i mea tau o metafoa o lona winga. O upu o lo whatusa ia i Paulo. Le o langa tuai o le tangata. Ma le o langa fau e ala ia Yesu. O le tino o le tau e Paulo. Mai le po e le ni lan tuai. E le o tautara i le flesh and bones. O lo tautala le apostolo pe anu vai ante o le metafoa. O lo tautara i le character o le tangata. O le tangata ua le aise awanoa o le tuai anu fufuanga malona o langa. U whalangolangoa e lona pote molona ata mai e ta oto ai lona Manuia. Ia, le mele e tele na ila apostolo. E o vaila tu la fono. E le vai e Paulo. Tu la fono e le o la tangata. Wa le fei tangata ntausi. Na o se tataitama. Le mea le o fai ele tua ala e lona alo Yesu Keriso. O i ua fulia ma fulisia ai. Me tuai i vai inga fau. Pei o le upu o le tamwhai. Pei o le upu le ava. E le se upu whapena e le ngana e le ni o roa maia. O le upu la iai o le tamā. Ale o le tamā i le tūlanga e pei o le tātou whaunga ina. Pei o le whaunga e tātou se gender. O le amaia e le apostolo o le upu. O le tamā. E tu sa lea mai le ngana masani e le ni o le apa. O le tari. O le pisile an whaingo fia i le tamatiti o na tau ilon tamā o tupua. Whawhai le leina i le tua o le tangata. O le mafutanga wawara lanta ma le tangata. O lo tau mawhai le nganga o le tua e whausia. Mai lona lai titi se a vea ma tangata matua ina ua matua atoa. Lona malama matatala atu. Lona nganga ma lona whatu. Ia i ngā ruenga mana le nganga pa ia. Wana e le sisi o tātou e atotoa. Pe tu mau fo i se atotoa. O tātou umalawa tātou te whinau. Ma ta wivi. Ma ta tonu. Tau te oma mau tinoa. E i whale tonu. E i teimi e whale tonu ai. Tau wivinga. Le mea lea mai Paulo Yesu e o ngā tonu e. O mwhai on whai e tātou mo tam whai. E ala ia Yesu Kiriso. Ia, sei amatu le tātou whatonu sunga rau ao. Ia, langalanga le mita upu.
awa pe an fai atu o tele ala whalangolongo pe a whaongai tangata e reo pu tama pe atu talo pe ala identify the gender o le tua, but it's not about the gender of God. It's about the intimate o le mafutanga vavara lata a le tua malona tali lea ua watu e tātou tutonu tama whai awai o le alu i le li ma le matapu si le Paulo ia upo le transformation o tangata wa suia ma li iwa whalangolango i le mana o le nganga me le no vantuai ua mua le sa o le nganga ia e muri mai le sa o tau taspa ia ta fatolu o le tua lo tau whai e whamatala i lona oa ma lona tamau a inga i ona whaiva whale atua whaiva o le atua whauwhoa o le tamā o le whaiva o le atali o le whaola whaiva le ngang pa ia o le whasosan sili o la tau whaiva ia o la tau whaiva tausi ia ai fusia i le arofa ona o le whaalinga o le alo o le atua o Yesu Keriso wa nga po ia Yesu un fai a Nicotemo ai le whanau whawina ia e te re o le malo lai o le metaphor a ua literal o long na winga o wha liwa e whaalonga Nicotemo le upu ai le ai born from above o na winga o le mana o le nganga o le tua e mawhai ai o na tue whanau le tangata masuia le tangata e le whaingo fie aru e se mara tangata mea o masani ai o sai tia ilo na mawhauwhau le tue whaalongo i ni mea fau pa wai o mea ua tonu mau ia o le sosane atu lea la tu atu le sunga ila wau Malo, whaftai, tustala Roma. I te sile mea tā ua mō le sile whiapea. Po oi tonu a whia fo i le mafuaanga o whia na smele tu sile ar tustala. ia so se mea ba tātou whaisu suenga e ei mo meo mawhawhaunga na lafo e le wanta mai le ngate tustala o lato waitau ia ma fuitua o le paio o le tangata lea e male mea oro tupu i ona waitau mai vai le i le ingo o Paulo sai o Saulo mai le tua ingo Peniamina avsili po fele tua inga sa wen tupu o Saulo Saulo le tua ingo Peniamina ia sili lea po ai Peniamina tasi le tama e whamelo i toina ai o le suinga o le ingoa Paulo ia ua sui ona o le tūlanga o lona wala wina ta tonunga leo isi o le mea voi na tusi el tusi ua tele mea na i Paulo sa whalpui sa fito soa ia Paulo i on whamsinonga ona o lo whina Paulo o ia o le citizeni a Roma e mana o i Roma e mana e whamasino ia i Roma e le whamasino ina i ni territory o le malo mana o le lau mua e ata mai malama lei ia Paulo ia mai si o Efeso e ben vaiantu e whaai mo e ka o le timeline e whaaturaina o le taimi ma whainga malanga Paulo pe ona telo tu spaiana ia le fafanua whainga malanga Paulo le luatu marasau ia mai kalesia na ia whaawaina ia malona nganga ina ua liwa lona nganga alofa mara le nganga nau e whaitauranga mo le Auteusiano Jerusalema le mea lo tumu ai lo ia le motiva marfi ai walae you know, it's a cosmopolitan city. O mai i tangata I ma o mena pe on ta ua ile mata po le vaso o te ile tu se luka. Tangata ese ngana ese e va pupu antu ia o la wele ia o lo sala la wote le tangata I utai o lo mai fo I tangata wo di lo tu utai
proselytize, po God fear us. Leo mai ai. Alona winga na ole manatu ole tele ile aso Pentecost. Ole aso wata tala ile ta au ngana uma matangata uma. Ole to fapitoa. Ole na ole ngana sa tautala yai tangata yuteia Yerusalema po le ngana elen po la lava. Awo ta ulia ngana uma. Fa ngana inai. Ilanto uma oe ngalan tum Yerusalema. Tala vasote. Ole fai longa ina ole Pentecost. Ini kale na vai utaia. Mai isi awata mai ole Feast of Weeks. Po ole selenga lua I fua o karite o saito ma tulanga va pena. Fa mai se limas futa usanga tanu no ese la mai le e mo se tu la fondo mai mongo sinai. Fa mai isi o faita wina mai le paseka yo I ai kupito. Se yo na tau ma fe wa I trafa. Ta penanga toa le tuan fai ilone no o toafa. Muri u fale la welele. Muri fatu langa meia. A waleva na fatu langa man toafa. Fai ngota poinga tu la fono me va pena. E tala no na paulo ma mala mena. Me va ile langa sa onga paulo o io frasaio. A onga ya Camiliel. A ola na le fiela apostolo ba fisinia tangata lon tofi apostolo ya. Tala lole I ole forsanga Paulo I lona tala fasolpito I ona nga vaa ma le to mai sa ia te ia o le to nga ina wa mo ke wis farsaio champini o tu la fono o le tangata I utaia fa maoni I le lotu I utaia al temia na li wai na va to transformation o le si le power le o nga wenga le nga pai fa wawala I tulanga le fa mnatu mai e winga le tafa tolu le o le tua e le se me fa ngofie o na fa malam ai fa malam I ona tiute fa le tua nga wenga fa le tua e vai le lei lo no winga o le social economic o le triune God Father is the creator, Son is the redeemer, and the Holy Spirit is the advocator. O puia, o le economy, o le tamawa inga, o le oa wha le tua. O ne tamu whaira o whatu tua rea mo tanga I wha matala I le ta whatoru le, pe o e ta upu le ne yaso. Ia, o le so sone atu le, e le fisiri pe o ta mirimira. Ia, o le tamu whaira vai ia, pa ia I tua te manatu e ta ua. Ia, never. Ia, maro whaftai, le tātu siaren whaitau fu po suma lua anga suma tosu fasu le tuonsu fitu. Pe o le seva vau, o le olo tau whai ia le asau silisila I le whai po se fulu ma le lua. O le tāua, pi o ne tāua la, e le o le tino lea e tara noa ma iai le. A le character o tangata. O no winga, o le amio, o winga, le la whape o tauna sui le amio, sui le I whai po suma lua lea. Nā sau tanga I vanga le, whamunu. Ia, awa e pe ona whai antu. O le tōtai spaia. E le ise upu whapea I le whegeng tuai. Me voi le tatonu o tangata, whaingta na tatonu tangata uma I utaia. Ai au whai ne ngalo. O rua iso o au tangata I utaia. Ma le tōtele o I la tau na mata. Almena na le fie tai ma manatu le saulo lea. Ai le liu mai. Ua whare anga e awa onga whau ia le tūlanga o le tatonunga o tangata I utaia. O nātou, le sire mea alofa whamaila wanta mai o le whengang tuai. Le sire mea alofa le tūna moi whahali. Ia pera amo mauna ma e na tupu mai a te ia. E le tele ni atua. Tasi a le tua. O le monotheism. Tapua I tasi le tua tapua I. Pe o la mai tula fo. Lenga lena whawhai lele I o I kupito lo la tau I loa ma le marasi. O le lau le tofu ale va ngol fo fonga male tu me le va inta ye le va penana le 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 jam vai pa le va bamlam le misterio le o sui ai me be no vai na mai le nu e patia le tu langa o le Pentecost pe o le masani ai mai tau mai le me le ma tau le so na tongo le fale
sa no talo ai sau le matangi sau le ula o mai lo I fafa ma le whaalongo mai o tangata lo tumutumu Yerusalem o wa ia o nunga tua vavao e te whapena la tūlanga lea e tala noa ia I le tino lenga o tangata I utai ala tau e tasi ala tua se foi la tau ai le tua e se mea la tau te whata waina e o mai le taimi o Yesu te le le whale tonu o le tapu inga I utaia ma le whainga o singa o taulanga ia e pe vai o le te tai le tātou mata upo I pau e wai wha wa muri o le taimi a na le isa malu fisiri le o tangata toi mai foi lai lunga tūlanga ia sauno o Yesu e winga o ia o le malu lon marimo lon toi tu lona winga le malu o le tua o le loto o le tangata o whatu o tua e le sa vali le ala ia Yesu o le winga na so se mea ele ile tua ia le tua le e mai e paulo ia tatou le keriso le ia lona winga o me fa mafa tangata e apasi e le fer fani ma me e fa mamlama mai paulo e tu sai le tentununga mal fatu tuanga ia Yesu le o le fou o maua wa a vai tawale lo fai upo mta upo ia e manino mai le forsanga o le amtanga o le nei o le ai se fa sala ie o ia keriso Yesu e na mo mai le tūlanga mesia o le ri o e te me mo Yesu mo keriso fisili pe ma e le winga e le ona structure va per le literary structure le o tu singa ia se mai fora nta puna awa e le na le sulu tau sulu le mena le fa ma fai le tino le sax e se le upo ave le character kan o tanga e se upo ave lo physical being ile ngana eleni so le mena le tau tala o le mele fa ma fa le tanga tai lo no langa o no la ma le tonu ia Yesu le o fa matala paulo ma fuanga la ole alo le tua wa ve ma wala fa ta ma fai e inda to re su e pora le vingo na pore fa ta ma fai adoption e tau to ai le fa le tua ia Yesu le wa tu ta to la lui ma ve ta to ona tali i mana fa na ia ia malo fa tai mole pio leu o masufa nga I sumafa pio fo numero tala no por de se senga o le mole polonga male atali fo sumafa le fa matalai pio fa matal pi lefta ta wonei ia se tangata ua vai tama ua ia vai tamaina ia se tangata te pula tatu fai tatu matama fai ai pero sitirena tau te fai tatu matama fai ai o a folinga o a mata fai yoir tama fai e tu sa o wala ula paulo e wa ta te ola ben fai tu le upule o le apa lo winga atu ai le na fa linga ile upuna ia literally o no winga daddy lo no winga o nga wenga fai o la titi tangata pe literal pe spiritual fai tama va pe o la vai tama se tangata istama titi o la titi e fa fai le ia ile alofa mare anga le tausi se yo ni matua tu puai se yo na ia ranga tanto se ola to tasi stangat por alma tua ia le sota ingal na ia le sota ingal na e pe vera mere tam vai por ale tu puai la titi il fatto tua se o le tua ia ele to te sai e la lalo le maftanga le mare inga le mare tua
E peila o le whaatulanga ina e paulo o le vai tamba le tau mai le tapsa. E ara ia Yesu, lo nalo. O whaila e tali tonu ia i o lono winga, ia o lea wa mawari tata wa lai ta wai fotata o tama whai. Whanau a le tua. Ai pe ona vai atu. A vai le upu lea matama ia i le wharanginga o le tua e paulo. Le apa lea. Le mai tata o e apa. Ona manino le o le whangasolonga, le process, whangasolonga ma le whawhaile le ina, e le anganga o le tua o le tangata, o le liu mai. E le wapela a le liu mai e tauana pepe pe la titi, o le vainga na whaltino. A le vainga whale anganga, e fuafua i le iloa ma le whatuatua wa ngalu e ina i le anganga o le tua. Matalia le tangata. E mwhaina e matua i la tino ai, tama me mea i le. I ola whalenga. O le mafutanga. E whau. O e ia peila mele mo i tātou. Tātou a whanau mai tonu e kale isi e papitisa o la iti o le awalana e o tātou tonu e ngalua i le nganga o le tua i o tātou o langa ma te talo o tātou mātua ma e kale. Tupua e a, tupua e lava, tupua e lava. E ngā lua ere nganga o le tua e vo iswharinga fau e maua ma whapena o na sui le vai o le tangata pe an vai antu a onga ngā a Yesu o lo taua vai rau whai mangaria vai antu o Yesu e a Nicotemo ti toi whanau e le toi whanau e le a rata noa Yesu ngā ruenga o upu o lo whao ngā ngana o le born from above le upu lea e leni e whaonga e born again. To be born from above. I don't know, inga e whanau mai e le anganga, e ngā ruenga le anganga. Pei voi la o tātou tangata, pei voi la i le mea lea. E leo vai mai e whawhai lele tātou o la e atap tātou pa o pepe. O lono winga e mwhai ona whaari liu le moangana e le upo o le tātou vai. Ino tātou malama. Ia Yesu ma le whaarutanga le tua wawa i lo nalo. Ma le mana o le anganga. E mwhai ona tere tausanga. Pei vai o le taunu o le tala le Samoa. E le taunu atu a matani pepe. A matani tangata matua. Ia la e tama mea lo nātou lo le tala le. Ia la wa. La le tala o tātou mau. Tasi le afe valu se lau lima se furu o tu va tasi le o mana ere le kusipaia fengeng fomot fengeng kuai ave perkangia fo i mai ea se furu afe le vai o kopi a fasa elengi kopi singa makamaka le mu ngalu ele nganga o tangata ai le ave kusipaia ma vai tau tanga sa mola wa isi tusi o mana wa o le education za fanta o le wina o tangata Nei pe o luka pe o le au te lenga la ba revo le manele upure fanga ni le character o le tamafai o ala ia tiute e mafai e una fai tangata le tamafai o ai fo ilea e refer i upure tamafai o ai kongu le fasino le uputa mafai i fasino i tangata lo whalongolongo i awa onga le tala le pe o onga Paulo onga la apostolo sa ngā lue i la wele ele o le maro Roma sa pulea le la wele ele ia vai taimi e whatau lai tangata wo mai whalongolongo tau na a vai ro na tau tadia ia ona matale ona ngalu ile nganga awai o ma vai nga tu sa o Yesu yon so o tala ingo tala lei mar fa ali atu tala lei e lo la to wola fer fan e lo mena no vantuai e tupu ai beta tupu ai tonu ainga o le sile o nga tanto matua i o tato o nga tupulanga sa
o la falfani au tau e misa au le pisa pe la o matua e tu una fana fana ia e ta wa tangata e va pena fana i tonu le kalesia tupu maola matua ia le mea ale e le nei ia nga uma loku ava va pisa misi a kole au kanga ka mo pap ki so inga makari fa mangkunga ma malama ku spaia day and night they read the same bible ele usuia ai o me va pena e tu sa manda tu e jaimi ta to je tu fa ai ia le fia le sin mana tu le si ya matana muy te ele o fia misa ai o tangata na ia tangata fo o le tau avantu i tala le na ia fa na fo winna ina ia mfaio na vea matama fai e ala ia Yesu o Yesu le marosi le o lo mai e Paulo na ata ia Yesu o Yesu wa vea ma wala e fa tama fai e no winga e fa tua i le imal tana le wa fa tama fai fo yo o pe fo yo o wa vea o matari o le tua Ma ele upure mai e materes o le suli. ia Nanga tatu oa i upule tunu. Ele tutu serta mafai ma le suli. ia E taurana manino i vaenga le o le tusi faitau. ia e mana ia se vetu la tala e tasi al suli ele fa lo ina suli o Yesu suli ona tato uia tu waina ina ro suli dia mela na le fa nga e polo le upo le adoption wala na fai melia ona le suli le no mo sa ne o tanto tali em fa tu ai ia va pena vai te mana ia ve vo e mo suli pena tasi ale Yesu le fa lo ina al tanto fa tu ile alo le tu ia o ita tanto te ma wai le ola ia e pe o si o na manatu ai le fai ai sa o ale fina ngalo pe ona mai e lunga ile upusuli Yo e te tau no tatu talia le suli. In order for us, em whena ta ua tatu mtama fai. Umana tap tatu lalo le whaotanga le. Wo tatu talia le me fo i fua le. ia wai mana ia le upo le suli wa masani tanto pe fo ia sa inga au en tala noa ia na suli no fo tonu fale suli ole faltamba male faltamba mena fa tu ilanga o suli la tala noa ia Paulo ele ai la e tu se tangata tu sa mai tangata ona o suli e totasi o Yesu e tu sai na e tau fai e Paulo se ele to se ele ni mari utaia ele to se va fine mari te malo se physical character ai le to ese ile anga le mari alo fa le tua e ala ia Yesu Kristo o tu sa uma pe ona vai to la so pentecoste fa ta winga ngana uma le se mera ro fo le se awa ora ngana le si pe ata to papa ele no ta uta le fa le tu pa ile ngan Samoa ia la ngata to le won no fo ia tu no fa ma wa fai ma tato tofi ia o le tele a o le ingilisi le e sota ia tanga tol ne tunu ia male ngana hispanic ma isia ngana e pe o le ingilisi ale no merchas e ma fo ai ona tato apa le ingilisi telo taimi ia o le sina fina ngalo fina wai le karesia I fa fo nei ma le taimi nei I le ngana tu la ngana ia le so ne tu le ai le va pe e fai ai le finangalo forsia le e sa le ata total nolo ia e fa wal tangata le mta absisidi e fa vai lunga lo na fai tau mo lon fa tua e le se mera su ye fo le finangalo o le suli sidi atu lo le tam fai E manai na te taunta fa manino yo pe o nai upu yo tatu ngana o le suli mo le tamafai ai mafai data na vea tatu mo tamafai pe a tatu ese mo tatu o langa tuai pe tape ina fa manino ia le wingo le tama fai
It's not so much o le atap sen fo le o atap te ka ikaele. Yeah. Ai le o tatu furitua I tatu wola tuai. Yeah. Ni ke o tatu fa pe tu le ile uputsuli male tamafai. Yeah. Ai o pe o le fo ni tu le uta o me fo o le o te lenga ia pe ala o le tama. Apa ka le mai o le tama o na ia wana ia vai tama wa ale mena na fai toi lam tanga o le fai tanga ia ba fa de liu mai ile ngana na lua tu sentus pa ia isi ngana this is the best o le ngalwenga le ngang pa ia I ma pa fa missionary ma to ina Samoa sa tang fai ia ma tau lia o le manatua le pele Samoa ia ava I lo tama ai le mai ia ai o su ele ngana na mata mai le upu aba ele tala noa ile mafutanga mavala lata ele o tala noa ile fafasena ina e pe ona ia ile tanto I loa o lo tala noa le intimate filial relationship o lo tala noa ile mavala lata o le tamama le atali e mawhai ai e rea tali I o na wala au le tama daddy o le trust pe o le mena le tau a mai e pau pe on o mei o metaphor e le mwhai o na whaitawina literally o wai mamawa I sei ma le nganga o mta apsisili ma po awa onga whare tua o lo tam whaila apostolo e moli atu inu ese ia ma tanto o foi wanga leo whasa motus pai yeah. Mano, mani, ia pe lea le tāua, le tā vanga, le tusi a Paulo, o le tamwhaia ia liua le tangata. Ia li liu ese ma le o langa na masani ai. O na futa mawhai lea, o na vea tātou ma tamawhai. Yeah. And whai e o tātou wala au I le tua. Daddy. Yeah. It's not addressing the gender of God, but addressing the very, very intimate relationship, the trust. And whai e na ventu I le tua daddy. Tātou e whewhe ranga o le tātou culture. Ai bai te whai, o le mere o le metaphor. You cannot really literally. Ma le whaaloalo lava. Ma tu lo ka, me te kaskapese I o ka. Pasal lama Ya, ikan ni. Udah kan dia mai ni. Wai pupuk kam. Ai ka wai yo mei e mai po wai. Leu vai coi. Ma mai suri. Soy puanga Ola e paia Eia ile mana Wa ufalo Ile mai lo fofonga Le alie Uau
le soipuanga o la upu e paia e ai le mana o la upu o le sulu i o uvae le mana mana ma foilea i o uala e papoto ai patonu ai le soipuanga o la upu e taia e ai le mana o la upu e taia e ai le mana o la upu e taia e ai le mana Manuia le pese, le ko mengi mai ai, o ai le spicy water ma, o ai le si le nga le lunga ko i, le ai ko mengi le pese. Ia Perkins, tau vau, ia vai na i upo le pese. E le whainga taking literally, a mea ia o metaphor e apalai the character, e apalai the fausia inga o le kako character, kako winga, pe me vai e vai mai ia ka tanto wantu ia a ola mari ka ko ngol fale o kamari e kaunga ma suru mai winga fa kamari ia ka ke lor ke ro kan bi ele chao pe la va mo ele al pese a fionga ne ku fa sia inga ka ko character o ka ko winga pe ko vai aku ole ma va nga yesu yung so ia o to fair funny o ko maunga fa singo ku la langi pe fa fenga na ola ile alo fale o le tua nga fia mai marongalo fa penga ko kumba wa ia le ia tanto ele va pe fa un va ku le e lu yu mai tanto Ta sile o le te tilo tam ta ku len feita. ia O ta le te tilo le ainga Samoa. ia Taula i pela tava ai le meo tama fai, ma le suli. ia A pela o au malu tōlua. Tō a tōlu le ma whanau. Tō a lua le whanau mo. Tō a tasi tam fai. O na whae turula ia. O le mea lai tu. O le ma whanau moni na whanau mai i mamanawa. O le matua leanga whaia. E le ngata o le leo sitai, mai te matiti le whai. Nā te whai ar mea mate mana oai. E pio se ata vore le te whata ia o lonu winga. ia E ma whai la, o ta maiti e to uruan whana nau mani mamana. Pei o le wanga i le tama whai, e sau o e te nofo le whanua leo maua, pe a mawhio tiatu. Nea la i vesinga sa mon mi o le tūla i mai o le tama whai. E whai ma, e pei o se whata, inga whata tilo i mwhai nau uru le mele o le relationship a Yesu manona tama. ia sa E te tau ona foi. Ia pila lena whangamele o le intimate. O le mafutanga a Yesu malona tama. O le atua o Yesu o le suli. Ai a mawhai la o tātou langa e whaisi te leo le mea. Ai mawhai fo i ona whapea tātou kerisiano. Ngā o kā kou a ta mawhai. Wa according to le tātou whatuatuanga. Ngā o kā kou a ta mawhai. Ia tamake. A pe alana utara no i le tū leo le ainga. O le suli, o na saule o le tamawhai lea. O le tamawhai wala na pale ma le tamawhai lea. O na le lei, lana na nga le lei i mātua o na mātua whai.
tau sia le lei a o whanau mo i lea. Ia, e matua. Ai pe o le au mai le vao Yesu ma le tua ron tama. E pe o le relationship le vali mai i mo tātou. Pe au tātou talia le tala le a fo i le fe au le wa au mai e Yesu. Le tua ma le persona e ala i le alo. E tau la o na o tātou talia le mele na fai o le paule o le awala e fai e tātou ma o lo tātou talia o le tala le leilea ma fai e tātou ma tama fai ane ia po tawa ere nā mea Ngai manga ia. Awa ia e pei o le kuspa i alantu. E le vava mau matu ma nganu. O le mea lea na roa mai e le tusia o Tanuvasa o pito e sunga i le whaiwhi au pensione. Ia e tere pūlau sa pūlau wai. Ia e lia ta se titi mai. O le fomai. O le Tanuvasa o pito. Ia sa toi ina. Sa pūle kanana fōu. Ia le ua pensione. E whapea ia upolo on whamamawina. E tu sai ma le matala a Ioane William. Ta milo Ian William o le Tahiti ma Rarotonga ma vaenga o le nā vaitele o le Pasifika. Nai loa ele Ian William ma o ina mawhawhau. E ta ualo nai loa o le ngangana. Tu ma nganu. A le motu o la matangata o la arwe ave ia ile tala le. Ian whautua ina vo ele e whawea. Sa moe lotu. A wa mo mo tangata ora va me masani ai. E sui era nganga o le tua tangata. E sui na wa mai loa. Na ta mai la ne tau tala ia ile ia fawa. Ele ora ta mai vo le poto o fa tangata o le ta mai wa ngalua ina le nganga o le tua. E vai ele va vena ona va tala le ina samo. Ai le va pena tanto je mita va ma lunga ina tanto fa ftai. Langa le atau te vai o lo tu lai mai pea. Mai e o mai vai un centuri mo vai atu la tau jambo. Me na pa tatu vai por alma fuanga o le mau pule ma le mau tumbo. Ma fuanga o lo fia mo sa tonga o lo tau mia. E tau te vai lai a wina o tangata. Pe va venga malo. E le tu mau pe tangata se pong sa. Pe o nga tu spaia. E le malo se pong sa ma lama. E susulu mai ben ma lama o le tu. Aja o lo fina ngalo le tu e sa o loto no tangata au ne tata mia e ponsa po messe ia e le tete a wina mai mo se e kupito tata mia tangata e ponsa o tapo inga e tu se o kupito ma polonga ai me uma ele so na faia ele tua ni ana fofuanga lo loto au no malo na lofa e la veai i tangata o loo mawhatia ma poponga ina. Ia a pēr spesa atu lea. Pei voi la o le adoption. A wanga o le adoption. A mai le suti. Ia sa o ila ia lau saunga. E le ngofo e le ngofo le kamwhai kongo o le sauwha inga. A o ngā sauwha whai kama. Ia karo whai la ngā i kamwhai. A wanga ngā ua a ve isi upo ke wai o le kama ua whamanguia le ko inga o kore ma kupalpala ma isi me ke wai ai le kukusar kam vai le ngana Samoa ma le suri na le va aila le kelsiano ia ia le va o le mea stasi le va nga ta ua fole le tatau fai te tau tatala le va ai la tele le va ai la o le va ai ala le tatau ia kelsiano ia the only way for us ile faolotanga o le fai tam fai ai fa fe le tanta hindu o le se pe fa penale ia wai a orona i mo ngana ss ia ma o i tapo inga ss nga le taselo ia vai o la me la di lotu mai lista ngata il lotu kefsia e bien vai o le character ia lai le tua wai sa le hindu ia va di mai nga i winga o le hindu so le rope e la kalaka ku le mele o mai su ro ka ko ai
kau ki vai pora me va ka wela langi Yeah. ke le va ka ngala langi ora sai di po fere ku sa ranga re kasi ko nga ke sia ka wa mangi mamali wo tanga ro ka wi la wi le wo le ngai ka le fe men ka wo ka mo longa lo la ka wi la wi le But me konga le fa ko langa tasi le me fi na we ke siano. Na o ta tau tangata moni le a le fau le musalemi fau isi o le ala le to inga ia upuia mo upuka ko ke e ka kalai ka ko fa longo ranga e fa nga uma peramo fa uma peramo ele va pe nga uma foi do sa ko feliz ko uma peramo uma kuala e ka ko va ai foi da ile nga fa o kavika e kele ku e fare kong Aure ku pe ku silinga nga fisilinga aure ku le moapi o ruta o finge moapi ya ka ku sa ili nga fa o ka moapi ya ele se fica ngoa yo le me fa mai isi pese ka vika mankan o fa ki o ka ya ki ya po va pe nga ka na usungar kupu e mankua o yo ka fa nga u di kongoreanga Pausi me le leile i le tatu si den faita. O le relationship. O le va fe so tai. Pe suli, pe tamafai. Ia i loa le va. Pe wa le mele be nga va ko i sa o i lau sa wang. Langa mera nga le ka kom fai ka fa kumu ye pupu i o ngana. Wa ka kere ma lamba i mo adoption fa ukaya le adoption fa elengi ma le la langi o ngang po po le adopter ka ka vai fo le por kamare os Josephus ne nga fa you Flavius Historian yo or vai unga or ka sala nga adopting no mai or kama o Vespasian nga po Vespasian nga ma ve ia Josephus sem vai wa ia le ngol la ko ainga o la Flavius o longo winga e va la tana le tap sen fa sa bo kam fa pe ave ia me le ka ko fa popo ia inga ia ku kusa o mai ka o i kongo sa fa inga o kam fa mangu inga mo nga ku pala o le ko ka mo sea e o po ke wa inga ia ku kusa le fa ya wa ora e pu ia ka fai ma le sudia sa wa ira fingare wa ese wa kusi lenga ale fa mo nga ole o si ka kom ka pera mai paulo e ku kusa uma tangata onga e kasi le sudi ia aba ko ile ka ko fai ma sudi fa kasi mai kasi la lo le tua wa va ku uma nga ko e fai ma lo le tua ole fa ngalo po tapsi onga olonga lo ko kasi si langa e ka pero upu o nga misi lore le au ku o Yesu le au ku ia se so nya ko ngape o le fea kele e fa fea ona fai le tangata ma fai o ani qualification e mo o mia ia se nga upu fanga inatu o ani fo linga mai o tangata o fai ma fai le ala pe ta tusi len fai tau oi li liu ese ma winga masani io ma le oranga tuai e loa ngoto ile va a le mea le mo mia ala na fai tata ma fai ina ia wata lia winga fa Yesu ia mai ta ole pego vai ko nga kongo Yesu a ka karier kala le ia on ka kon fai e muli ia onga wa mai la onga wa mai e mo moane nga polo Yesu un so a ko ka la i kala le ele nga ka isi me ia va venga ma onga Yesu a ia fa ali lo ko lo fa le kasi fa ali ku le ola felango ngo mai a wo fie mo i rumba a manga o e ve o me kai bo ku ia vai ko fo ia me ko fo ia me masan ta wo yo ngai upu ia o ta wo yo upu le na upu ni o le ve cerca ko i pe o meni o famsinonga ia vai fa ke o ele o se suli
o ka mawhainga langa e pale mai mei o le ainga. O lau kaukua. Yeah. Yeah. Ia na taatia mai dola ia le ola o le tangata lea. Yeah. Ai fuela le ai e kirisiano. Na o mātou o kirisiano iai le ko inga mea lea. Yeah. Ngam whai fuela kusir kako lima i le Mosalemi. Ma isi ko inga. Ai a whawhiwhia ngila a sauru Mosalemi kaukua ko iai ni matu parapara. O le alma tu parapara. Wali ua e whai ma kirisiano wha mauna. Au ngi ia whape ngi ka kirisiano o luma sau kua. E wa kupu mena nga. Yes. Ma kupu back and forth penga vai aku. O loku kele uma ye ko. Le loku yukaia, le loku Mosalemi, male loku kirisiano. E kasi ale me punga mai ai. A kala la ko ngafa va arkingo. E kasi ale la ko kupuanga. Yeah. O apira apo. A kala la ngafa fa nganga. Ia o ngaka vala la ye nga me. A wa fa kala inga o Yesu. O Yesu ore ko ore Yesu ore o tangata. O kamanga valo ia me ngai ngamu ia luka ika ko mama lamba. O Yesu wa ka ngu ia ku circula fongo la perfecta ia masalam. O le sisi me ko fa ka dia ibu ka ngu. Ia a onga ia sia onga ka wa Yesu mo tanto. Ia o ko fer fangi. Ia lo fa le kasi de kasi. Ai vai a kua ke dea mea re fia i lo uso ai le apa ku ye. Ia onga Yesu fa ven ko lo le o ke i va kasi mo ko. E lo fo ringa o ka vai vai. Fia ai ma kiva. Ia anga vai ku lo le ra so. O le i ma ko ke le ro penga e fia ai penga e va pui pui. Penga e ka wi o misionga ia. Le ase ka le si le nga chaplains. E o i fa mai. E o i fa pui pui. E o ingo foanga ese o mga mia ai ia kai ngai le fai vai au fai uma me kai kasi or call for the local church e ngani invitations ar call chaplain na ko ilanga maka fai yo il mai por fai pui pui e alu mai long kai brang talo ia e be so sanga ku i dem ka ai yo ngai puia o le suli tamafai matu pala pala le nganga to ia sila foi la ia pe ka i fa kirisiano e tasi ale me o le loa o mai vaenga ia le tau sia me o le va e fausia ele ainga o le atua pe a fa ia ka kusino o le alme ta o le nganga to o le alme ta o matu palpala le alme ta o ta mafai e la tu no foi me to tino le ainga a ta fere suli ia wa o fisir ke kele nga le kupu ma ro fia in so fu ma ro no tanto tangata aga ko woro fa kala le ia e la ia ile la fo ai ma ka dia sa le kupu langa ma ku ala kalaka i ma ku ma le tu mani pe nga sa ngo sa le kupu langa or ma ku va i mai la ma ku ma onga na ia a wainge a fasia le mafau ma le loto tangata eu kala ka ko ngoi fa nga i mo ngana mar nga upua wa e kuia ro fa i le pelu mai e fa makana ko ile ngonga o maka fasia i mo o kala ngoanga i le va fe ngai a me ba vai ma la lo su mongi i le kam fai meranga e kam fai ia paulo mai la kanga o kam fai e kasia le kako awala e ve ka kom kam fai o Yesu le ngo ve ko le character le o le ka ke o sai o le suli nga kako suli nga va ke siango o la lo le ia o nga Yesu le ma nga ia pa sa o ro le ko singo le va fa ka u ka uma e ka nga ila ko leo ia ma por ala por fa in causa me ka ko ko e fo le suanga va kele ia ile nganga o le ku e ko ala me e bo ia ma sangi o ko ia a uns fa mo ave yuka ave leri fai mo vi inga e mai ma fanga e ka ko sa idia ko ile me mo ia ave yo penga malo ma nei ele ka upu morngi pi a ka tala malia ona o ta uai o kisian o le ala e anu ka va ai ka ki ola ko nga ola foi Christ like
e o la fa Yesu e pe o le mea leo ki kuri loa lava reverend mea leo o le ala le suli a le tangata le Mosalem na se suli ale pura pe ese la ku Yesu a ese ale la tuta pe o le mea nga ke fie loa ole whainkaa visiti. Leanga e kasia le kangaka whaia mea uma. Kasia le atua. O aka kwhambaingi e sere kua pura, sere kua Muslim, se kua sa. O longo wingana o kere a kua nga whaofoa. Aka konga kasere kua whaofoa, se mea alofa ve kangaka. O le mea alofa le piku sidi ngaro kele. O winga o kangaka. Ia. O winga o tangata. Nei loa pe si de kula le alofa o le Musalemu le kangaka vai i no kakaula ko sia. E ke le fi ngongon mea. Io e le fai Ke le. kofi. A pe o la ofesili re. Ia. Langa o ke le lama i le Musalemi o le pura po la ia ka peila o le pahai. E la uo makana mo fai mai pahaula. O le ngoa la lo ke whae ngoa ngai, whawhinga la ku la ku Yesu pahaula. One, le oneness lea. So peo menga kau whae keke lo ka mofura peo ka ika o le mea sa o le wo iei. Ai se ma mea isi. E pengo vai ko whaari winga. O le mea se ai ka koe re ka fulfulinga ngā me se i o. Wangare, mai o la ki o pepe whau maari ir kanwang. O lan me vala i kanwang. O le isu re ka kongu iei. O le Yesu nga malo ia. O le atua le ting tangata. Kere ngare malama i kunga o Yesu. Whakawai a nga kaiminga o sa kaulo. O fisiringi a. O le ar kankare nga mariu. Ia. O le humanity o le divinity. O mea umanga. A pau mea kako kei loa. O whainga lilo na le tue kusai malmon mawara u. Ke siang mara waposol. O le kaiming koi ku ai le ri. Ku le ri i. E ngau ki ngā mua i kalangoa i ai angit. O ngā saua reo le ri. E saua sa iri lo ngā lofa le au so o le au maka fefe. Le wongo ngofo i kongo fale ua. O para ai po la mera kupu ya la kou. O ngā mea i ngā mulmure ai isu le le kari ai ukai. O kia mai e pēr kala ruka. Wanga ui e mawari kala le lala e mau. Ko e aru kua kwa Yesu o mala uri i e kourua. Ia le kauria kele ingoa. Ale me maadi o le wham kala mai me masarasalo. Ima le kari kongu ai. Le kari kongu i kala whinging sau whai mai. O koe kūreri. Ia ili la wao. Wao ama le marikari kongu. Wao ma. O le siwa moe wao ma. Wai na mai. Sa maka o wha moe o ia lava lea. Ia o makauria la oi. I le arofa o Yesu o mako fasia i upo la oi. Anga hoa. Anga ko ai loa ri kaimi inga ngofo ai ai. Le kakalo. E whauringa mai e te arwhangi le kakalo ngā mara kakalo le anga whai. E resi me mana i tala na. Ia. O kilo iai. O le melenga koe ngaki e Yesu ko rua lea. Ia. Langa o le kala la ao mala ua. Ele se tala lele. Se sea. Tala leanga. Ia. Le pena me na mana ia kia. O le koe ngaki o Yesu i ko rua lea. O nge i o kala le la ao mala ua. A wale me ngai manga iai. Usa la ua la I witness the resurrected Christ. Le mai le mua kalo. Foi la. E foi e fam kala le Yesu o koe ku. A le Yesu le fam mai. Sa mako fa moe a o ia le. E foi iaku. Ia la ua pese mai la wa ngara i o sere. So ole valanga o kala. Nanga ye kala e kar kongu mele ole reincarnation. Ia ke baba ye. E pengo vaku e ka ua le character. Ai ka ua fo i le mele e kaula ye lo kar kongu fa totua. Il keriso le. Vai a wala nga sa wa ile. Pe muso kar ngoa ye. Anga fa nga ule fale mangu a kuri ya kar. La makia le ora so sola ai kupiko. Ko fo i mai ya ko o i nga sareka. Ola e ia Yesu.
See, that's a whole human side of the story. O ranga nai e le yo I kaimi o le tua. La nga lua, nga oro at kaimi wairo Yesu la makarkara inga. Mai ko lua kausanga pe va pe ka ko ki va I muri mon mawale ala o fai mangaria. Ko lua kausanga. Ne va pe se vai me ko su ko lu kausanga le u ka wange o the Christ era. Nga mari wai deri. A fai dar ko su ko. Ya fa po fai ngumela a ko le fix fu. Yeah. Le vavara la kama le vave. Vave o nga whakamba ia Yerusalema. Ma le fasi e le skama I fasi. Ai re ngaka I vo inga, sa wanga aloma ia I kaka yukai. Ia o mia koe mara uke siangu. Wa re fia ia ora ko usua yukai, mo kukuri fafa msungako. Se ia o ange, kei loa wala nga lua ere nganga o re di ika. Penga uwe koe eva, ai le kuasi le sila I polongo ngaka o lofia maua le maamlam. Sau, a maka I fale, a maka I fafonga nga... Underground. Ia, nga o la underground, ia langa bufai a fale I lunga, ai langa. Se iwa nga lako maua kupe, e foa I maua kupe, e fawa I fasa. Ia, se iwa nga sao loko loko. Kako ai ki kelo fasa aro ia nge. Ia, kako kisilpea. Por an bere wo kupu foi o kako vai ka be on vai ya o kako malo le la va falo ele o mosco ai o iku mai lua o kan ko mai de ko ai se va mal mai ngare ko ele si ku mari si ya Yoi, I ka tala inga misamo. ya Maka fasalong fa pisingisi. ya Si malar ka pesele yo. ya o ka alo akula I ku sai o fa sa longa o nga vo ile fa fonga ina ko lo lang inga ngi ka wa fiafi ya mau mai ko vai ma le ngsa Malu
Talofa wa watamua mai Samoa. Wa umona faile fa ai ungal fa amsinonga mawalunga Samoa le aso sulfito me. Na fa lea ngai nail no fa o populator RPP sa ta ilua ono tutusai ma le fas ala no fo al parlemene. O le fa unga fo le aso le sulfito me. Na fa ma wina ile fa awa wai peo na fa onga le fa ai unga o le palota tele o le aso iwa o aperila. O le fa ungal na alfa amsinonga mawalunga. O lo so solo mai ai lava e wi ina sa faia tal sa ngai fia ale HRPP ma toi tongi mai fa fol fam snonga ayo o fo I fol folanga le o le malo ile aso lu se fulu me mo le fa tau tongol pa le mene fo sa mo le aso lu su fa me o lo so solo ai lava fa ai ungal fam snonga ma wolunga ma le fam snonga apilia sa moa ma muli multa I ai pe le vanga fa upu fa le fas le mana ongo le tula fono ai mai se o le fa vai o sa moa na fu ai le fa tau tonga lo I ol parliament fo le na fa le asonga fua o mai ta wina e fetoto wa I o le fina lo fa ali o le taita o le HRPP le sa ave mo pa le mia tu ile e pasa ile le malia le ngaoi ona o le malo si anga o le fa msinonga ma tula fono lea o lo so solo ai le fa nga malo fa demokrasia sa moa o le mta upusilio na ili tata ai le taita o le HRPP le taiminei o le tua I fa masino le lato tal sanga apili fa o ngale no fo fa o popo tamaita ile ai ato ya ile lato lus fruono o le no fo le no fa to fa o so ane ina o avele langolango tua la Bonifacio ile vanga fa up fa ile fas malua ono ai lo le fas ai lua lima ile HRPP betai o le taatianga o fai unga alfa msinonga maa walunga o lo alo ia I lava ana fai unga o le aso sulfitu me pei ona ta uailunga ewe ina o lo fina umai pei le taimine ile taitai o le HRPP sunga tu ile epa ile se 10% tatau ona ono ai no fo ta maita ile no fo inga le nei ona o ia e ana maa faufaunga o le aswinga ala te mangingo ia mana matu vai ala nga wa weanga te vai ngol tu la fono o weanga te maa faufaunga ela ke makua mangingo le ma o karikong ala fa punga le la loifo su pasene ia ustai langa fa vai le fa mai lona wena eta taula ono tumata peitai fa masino mai o Samoa ile ese nga na fa mtalanga o le aso ma le taimi na fa mautu wa ile mta upula vale nei e pe na yetala no fa ala wa tele fo ilungo na porkalame ma le talamua ya anwalu le lua fes fruiva Eli mala no fo le wa ya yo wa e makua ngal fai va ia mo fo sa ya kusala le walua mo fo le wa ya makua foi la
se lima suka sia ia sui ai mawhai o ngasiri. A pe awa pele a koa le lima hoi le mokinga. Nā e mwhai alanga o lima suru lima ia la whai o sui. Ia whai pule. Pe a whai ele maua se longa e maua la whai o ki ngā e ko lima. Ai a sawa wai ai ki ngā e kongo le uruai. Lima suka sia ele ni ngofofo koe whapapa. Ua manino mai le saunoaga le suga atu i la epa i lana faamālamalamaga o le swinga fau po o le 10% a sau lava le faaiʻuga o le palota ua atoa le 5 o tamaʻitaʻi e lē toe tau faaopoopoa nisi nofoa. Ai nisi utala o tuaia le loia sili le solitulafono o le faatautoga na faia i le asogafua o le palemene faua Samoa i le umane o le latou feiloaʻiga o le asosā lea na toe solomuli ai le loia sili mai le taimi o le faatalanoaga o le talosaga a le fas. O le talosaga a le fas na valaau le asosā ina ia faaleaogā le faasisilaga a le ao le malo e toe faaleaogā lana uluaʻi folafolaga o le aso 10 mo le tatalaga o le palemene i le aso 10 me. Peitaʻi o le talosaga le loia sili e faasaga i le latū loa lea na tū mo le vaega faaupofai a le fas mai o le asotofi e valaau ai lenā matalosaga. Wa matamata i tū ai le vai aso nei tangi o le palota lea ua vae taʻitolu lava mataupu i luma o le vasenga o faamasino e toʻatolu. Mai o le vai aso nei le ua faasolo atu le vai aso fou o loo iloilo ai tangi faaulu faasaga i le faipule manumalo ma tangi o faipule manumalo faasaga ia i latou faalavelave po counter petition o loo aofia ai foʻi matalosaga mai le ofisa o palota e ava esei tangi faasaga i le latou ofisa. O ni swinga mai ngā ruenga o whaia nei le whaamsinonga o le a amata i loa whaamsinonga o le palota i le vai aso i ona tua aso fitua uni. O watamua nā mai Samoa, Manuia nei fo i aso. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Ea Rupios Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa, tale mamoe, supo mamoe a paparusami. Ofu parusami, moa tunu masiu siu pipi. Sapa sui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whaamaria ino lo loto pa e fi atu matala atu o a au i le El Rupios Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach i le limalua tasi o Long Beach, California, iwa o valu o lima. Telefoni 502 tasi iwa valu. Every minute of the day, every hour you're Omi te tonu lau olu au Baile te te se ne ima imau Afifi ima lu ole tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau whaifa pito i te tonu Bai ima sai pape o se pomu Le la mai loa ole tama se whaala i te Ngā pese angi so le ngā leo Sofia aile me mauari. Talo fai, i o le alo manatu ni nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa i Samoa. Kei mi o le, ia mai se arka mare, i o le matua inga e se lau apopo e whai e le uparu sami. Ia leo kako ni atu nu. Ia. Ke kausira fia se whale mo i. O le nā fwela tau whala awa tue au, peti sila fia le whale lelo au Rupios Junior Market, le lingo Long Beach, ma le limadua. E maua umai mei. E maua umai nasi te latu o malasan le au Rupios Junior Market, i te tonu ore ai o Long Beach, i le limadua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California, iwa o valu o lima, o loo maua ai o tanga talo Samoa, tango talo fiti, pusa mamoe, pusa fai, tanga raisa, matanga ruau, e whaamaria ino lo whilengara malo loto pia e a whio atu matala atu au ili El Rupios Junior Market, ili ai o Long Beach, pe walau le telefoni o le limona lua whawhitu, tasi iwa, valu, El Rupios Junior Market.
luau mamo e file mu ko selsi Yo au funi ngalo ia te oelo ia te tonu o le Arupios Tuna Market ia le o nanga le Western Union ma le Rias Money Transfer yo e pe a lafo sau tupi Samoa New Zealand ai kupito yo e o stari po fela va me o ia i uta wainga o lo manatua o ni ngalo o ia fo te tautua te tonu o le Arupios Tuna Market a le Western Union ma le Rias Money Transfer. Ia e renga ta fo ila le tautua a le fale inga Samoa ai fa pena fo i fata vale yo e au tau sa ili so sa mo ni tau sang fo mo ni tau sang po le anga ia fo i le fa i tau sanga wala awane i le performance auto sales yo e i le telefoni 5 ono iwa 5 ono iwa selau po le telefoni fe avea ai iwa o iwa ono torulua ono 5 ono tasi fesili mo le pule aike po ike manda i le tuatusi tasi 5 o East Whittier Boulevard, Whittier, California, iwa o ono o tasi. Yo e fesili moreli pule o ike e mawhai le trade-in, i se ta vale te whina ngalo iai, le lei, whiololo, leanga, matua leanga o credit ta lia o e ike manda pe e war awane nei iai i le performance auto sales i le ai o Whittier, yo e rona tuatusi e pei o na wha ai lo atu. Ia, o le taro hat, le fui le au mai le taro mai Samoa, e le o taro masani te tuitinga i na wavalu, a o le taro o le frozen taro, a sau markoko Samoa, io e whafsuta iane le tamaita i o fuifua ato afa, ia i le au nanga le na le taro hat, e o atu i saino se, e o i Texas, e o i whea i lunga i Seattle, o so se stete o Amerika nei, ia o i le tautua a le taro hat. Ora wane i le ia, o nisina o tatu whaasalonga whaapisinisi te minei, ia o manatura atu atu fu lea wanoa, ia i sunga i le whaafengainga, ia e na te anga i aile matara no muli muli, ia o na whaamai atu e fu leo le mapu kalame o le ne yaso. Ai, anea wa toi tali mai ne, tātou polo kalame ia, e anga i antu i lona whaai unga, e pe o le masani ia, i tu ngā whātu la whanoina. Ia, o le mata upu o le tamawhai. E tau ni tātou wāwai le tamawhai ngā paulo. O le tamawhai ala tau e pei e whalangolango i le alofa tūnoa le tuara i a Isu Keriso. Tātou te maua i whaolotanga. Si, o le tino o lea na amatamai ai. Le tino o le physical body. O le tino na e oti. E toi fo ia le ele. A ele tino la le whare nganga ia le whatutua i a Isu Keriso. Le tātou tonu ai. E ele toi tū. E ele ola e whawau. O lo tā ua i te leo fo i o tusi whenga intuai wa le adoption. Ia tātou a mai ele tala e masani ai tātou e loa uma. Tala ia mose. Nai loa e mose wa lontinaan whawhai le leina ia ua whai mitam whai a la fine o wharau na ola e ai. Ia nai ua na tupu ai wha lave masola. Toi a mai ele tua. A ole avea ma tali o le tua. Ia o lesi na tūlanga lo ta ua whengeng tuai. Tautala pea ia whionga le tua. Ia Israel o le atali i o le tua. Nau a maia oe mai le mesa e no fupolonga ai. O mai na le whengeng fo. Ia o le ata mwhai paulo e mai le ata na. O le ata o le avea o jantou matali o le tua. Ma tama whai. O le tama whai la, e ala ono Yesu Keriso, ne alo le tua, wa mawari tata ua wanoa, tātou te maua ili wha o le tanga o tātou wanganga, wa tino ala tau e muta. I tu la e lua. Ai, o le tauana talo a Yesu ilon tama, ne, tau le apa, wha mafa i nā ni tūlanga o le suli, o le sonship, o le wha palangia, una te o le sonship.
ia le upusuli ia o le mea tasi i le manatu o Paulo o i lātou o lau ele o loo pūlea i mawhauwhaunga wha eleni wha roma ia me siwai manatu o uso o lau apostolo lau iutaia o loo avatu ai le fau o aonga o le whatutuanga ona o Yesu Keriso le wasuia ai le whatupenga o le tangata i lantino e a vea matama whai e ala le whatutua ia Yesu Keriso o le ola e whaavau whapea foi le vea ma whanau a le tua e ala i lona alo i lona atari o le ngana le o lo tau whai e whaamala ma lama mai ei le whaolotanga a le tua i lona alo whatunoa i lona alo o Yesu Keriso pe ona vai atu ona nei lava vai tau e anga i atu rasa i ona vai tau e wha mawhaile ngā ruenga o le tō taspaia le alo o le tamā le alo ma le ngā angsa ia e pei o se fsoso ne atu nā tu sai ma le mitato o mita upu o le tino ala tau o tātou loa ia mai ai lona amitanga mai le ele o puana tātou te whalongo iei tātou i tua inga lea tupu mai le lamo sa mai e uo ese o puai o le tunga mau te fo ia le fuefu ma le fuefu i le men sa wai i tangata a o le anganga lana tangata ia e le se me faitino e le pala e le tātou le tali tonunga so te mi mo tātou e oa i mo maliu mo tātou o tunga mau o i o lo fetalai mai le tua i tūlanga o le tino ma le anganga ua mala malama ma so fatasi ia mea mo ona winga fou o le whaolutanga ono Yesu Keriso le anga ele toi tu Yesu se nganga toi tu tino a le tino toi tu ia o le tino na o lo tātou whamoe iai ia atonu foi ese sau whamatalaina o le tangata i le tu lea le humanity ia po le tu tangata ma le divinity le tu atua o Yesu ia le physical being ia ma le spiritual being o mea umaia e mea le whaingofi wa mea ia o lo tau whai ia tātou maua a tātou maua malama le iai e ala ringa ruenga lilo le ngangpa ia male alo futu no le tua i lo naro Yesu Keriso ia on tātou maua le au ngau o le whamoe moe e pe o upo o lo ti mai e tātou ma popo e tātou i taimi tātou tu ua le nei o langa ia le o una le ia ma whamaoni a fia mai e fia o lo wari a mo ia e maua mai e le matai o lo whapea no whai wa la to ngā ruenga sa fita i tunga ia o ngā ruenga ia e mōri mau ia te ilantou i luma o le tua ia ona ipuna tāpeleni ati di ai le tau whai e wha malama le tūlanga o le tama whai ia ma le veo tātou ma whanau o le tua sonship a le tua ma Yesu ma ave mo tātou amnoa tau e tātou whanau o le tua children of God ia e pe foila le adoption ua whai tātou ma tama whai ia ono Yesu e leo tau tala la i le physical o lo tau tala i spiritual ua whai ona matua tangata ia o lo tamme mea lava le whatutua a ringa ruenga nganga ia e matua le tangata matua na ia ona wha matua atiri ai lea i le ora wha le nganga wha pia po tamtiti tupuai tonu a inga mai ka le sia ia la ia wala ufasina mai pe il baptisonga a o ngā sā au tarabou tapu inga me wha pena tūma maro tamitsa mo me mena ia ona whainga tā lea ona tūlai mai le wha moe moe o a inga mese o e ka le sia ai tātou te le roto vai wa le onge ala le li e le onga tangata fo le li e whatino ina ane fofuang pa ia ma le wha moe moe ia manuia na tātou au whafonga ne tau wa fiafi a vai vai wa iei se wha le tonu ia la tu wantu le sunga i la wa ia
sama upu a wan tātou vāta puia I runga nei whasalaunga. Ia ona u whai ua leo tātou mawhitanga I se talo. Ia manat sa mo le ua tau mai le si ui le mapukalami o le nia fiafi o se tau tua tau waa walau whaafonga mo le tunanga whaafitai sunga whaafingainga Sepulona Tanuvasa ia tu sa fo I o le tapena ina o le pukalami ia walau tu whaafonga ia so lua taitasi o le vaiaso mo le te rea tunanga whaafitai ia maua pea le soi lau lei malo le ia tawatai ia e whaawawina I pea ngā ruenga ua wala unyai lau sunga I whawhengainga ma whatua ia au tatu au nanga fo I le nitu la fiafi mo le atu nanga whawtai sa mo malo le whatasi mai ia le tatu tau pat whatasi a o tatu o mai ai si ui ia ai manatu sa mo tatu tue whiro I fo I le aso atai au tatu por klamasani ia o le whawhiwhianga I le fiafi mai tai o ese manus au ia Samuelu ia a o le toru le auli ia o le tatu programa masani ia utou Manuia whiangai marsunga whawhiangainga ia misi pou ena tangaloa ia mwhaawawa tulawa te ia ufu I le nawa ia so fau ia Manuia tele ne ia so Samoa ia le suafo Yesu ia amen Ia, whaftai. A lei whai ua te talo. Ia, pepe, le sifi, ia, nai, e te pipi ai o le mea na, e lo whātu le tua. Maua le manuia ma le while mu, e o whai whawhiangai. Wala tātou whai o le talo. Mātou a mata I la mātou saini antu, le mana sosoani o lo wanganga I lo mātou vai o leo whai u. Tau mwhai ngā tangata. La fo I la o fio, e te whaalau te leina lo mātou whamoe moe. Whamanui atu I a te ilantou. Langolango ina nei, polo kalame I lea vaiaso, ma lea vaiaso. Ia whapefo I lo watunu o Samoa mau tangata. I le rau langi a toa. Pui pe mātou I tūlanga o whamai, o whai iu. Ia ona maua lo mātou whamoe moe. Toe o ese mai le tau mia I an tūlanga. Whamawhanwhana lo wanganga. Ia te ilantou o whanonoa. Ia o lea la mātou te talo. Tūlanga o le nei pōpo whea lava le tafa o ke lope. O lo o papa au ai. Lo watunu o Samoa. Ia ilo lo whatunoa, lo manuia, ma lo while mu. Ia whapea mawhtanga mareanganga. Nei masa umai whapavau lava. Amene. Saya uluma semawa o te leingua I baaya Halai ona o wala au le li E ui wana o se taimi Yesu talia la tatalo Fa mole mole po o mana umia oe Oni se taimi e te a e ai maunga Nisi taimi e som le basa Nisi taimi e te uile toafa Ia ola lo uanganga E malo si lo ualofa Gau o mai leleanga O nisi taimi e te a e ai maunga Ia ola lo uanganga Tama mau ma oe Sa umana tu e whai mo fie Ua o
se se io wala. Ai o te tau tino nei na onto atuli. O ahule nei Yesu e tani ya mai. O nisi taimi te a e ai mauna. O nisi taimi e sole basa. O nisi taimi e te uile toa. Ola lo uanganga e malo si lo alofa Pea o mai leleanga O nisi taimi te a e ai Ola lo uanganga O nisi taimi te a e ai maunga Ia ola lo uanganga O nisi taimi te a e ai Nisi taimi e sole basa. Nisi taimi te uile toafa. Ia ola lo uanganga. E malo si lo alofa. To prove our AA battery is the world's longest lasting, we tested it against our competitor's best battery. And Energizer Ultimate Lithium wins again. Energizer, backed by science, matched by no one. Meet Redken Blondage. Purple shampoo and conditioner for blondes. Say no to brass. Say yes to strength and brightness. Brighter, stronger hair instantly. For all blondes, all hair types, and hair textures. Blondage from the #1 professional hair brand in the U.S.